Jeremiah chapter 13. Basa na to ang verse 15, 16, and 17. Jeremiah chapter 13. Kung na say amen? Manindog paliw, para sa pagbasa palong sa Diyos, everyone standing for the reading of the Word of God. Ano sa inyong faithfulness karumbun ka? Nalipay ko na mo diri sa pagsimba karumbun ka. Jeremiah chapter 13, verse 15. English na, Isaiah kaduha. Hear ye, and give ear. Be not proud, for the Lord hath spoken. Give glory to the Lord your God before he cause darkness, and before your feet stumble upon the dark mountains. And while ye look for light, he turn it into the shadow of death, and make it gross darkness. But if ye will not hear it, my soul shall weep in secret places for your pride. And mine eyes shall weep sore and run down with tears because the Lord's flock is carried away captive. Bisaya. Paminaw kamo patalinghog. Ayaw pagpagarbo. Kaya Ginoo misulti. Paghatag og himaya nato sa Ginoo nga inyong Dios sa dili pa siya mo pahinabo sa ngitngit. Ug sa dili pa ang inyong tiil mapandol nga sa ngitngit nga kabukiran. Ug samtang kamo nangita lang sa kahayag, siya mo usab ni ini ngadto sa landong sa kamatayon ug maghimo ni ini nga mabagang kangitngit. Apan kung kamo dili paminaw ni ini, ang akong kalag mo hila diya sa sikritong mga dapit tungod sa inyong garbo, o ang akong mata mohila sa hilabihan, o moagas uban ang mga luha tungod kay ang panon sa Ginoo gidalat palayo na binihag. So my message this morning is why the preacher weeps. Why the preacher weeps. Ang rason ng magwawali, maghila. Why the preacher weeps. Pag-amporta, dahil kamo makalingkod para sa mensahe. Lord Father, would you fill me with your Spirit this morning as I preach? God, you put this message so clearly on my heart last night. Holy Spirit of God, would you fill me this morning as I preach? God, would you work in our hearts? Would you bring someone back from the edge? Someone perhaps is thinking about walking away into sin. God, would you stop them today? Lord, if there's someone here who's far away from you, Lord, would you bring them back today? Lord God, would you work among us? Would you please, God, do something special? Help us, Lord, not to be bothered by the noise of the children. Thank you, Lord, that they can have a fun time in junior church. Help us not to be disturbed or distracted. Help us, God, to focus on your word this morning. Fill me, please, dear God. Empower me, God, this morning. I need you this morning. Please, we pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko maglingkod. Jeremiah is known as the... I'll stop. Does anybody know? What is the name? It's not really a nickname, dali angga jud, but what is the title that we often give to Jeremiah? Does anybody know except Mom Ruth? Brother JD? Huh? What did you say, JD? Yes, it's a prophet, but what prophet? Who said that? The weeping prophet. Did you know that, Gillette? Good job. The weeping prophet. What is that? Ang nagahilak na propeta? Now that's not what the Bible calls him. That's what we call him. Kami, kita ang tawag niya ang nagahilak na propeta because that's what we know him for. Human sa daghang tuig nga siya nag-warn sa katawhan sa Diyos kabahin sa paghukom nga padulong, Jeremiah saw the judgment come. Lahit si Jeremiah ni Isaiah. Si Isaiah namatay sa wala pa ang paghukam ni abot. Si Jeremiah buhi pa. Sa diha ang nasod sa Israel nadakot.
Sa diha ang paghukom sa Diyos niabot, si Jeremiah nakakita sa resulta. Si Jeremiah nakakita sa resulta sa pagkamasukihon, sa rebellion, sa pagkamasukihon sa katawhan sa Diyos. He saw the results with his own eyes, and then he wrote the book called Lamentations. I forget the Visayan word for Lamentations. Tuwin? Mga bangutang. Bangutang. Dan with an N only. I can't say it. Mga pagbangutan, which means in English, lament or lamentation. It's ang magsubo, naghirap, nag-uulcho. That's lamentation. It's to cry out because of your inner turmoil, sakit sa salud. After watching the destruction, humanga siya nakakita sa kadakot sa syudad sa Jerusalem, he sat down and he wrote the book of Lamentations, nagahilak para sa iyang nasod, para sa capital city of Jerusalem. Mura si Jeremiah wala nakakita sa gubat. Because sa diha ang Chaldeans, ang Babylonians niabot ug nagatake sa Jerusalem, Jeremiah was put in the prison. Nasa dito sa prisohan ug ang Chaldeans, ang mga Babylonians, sila ang nagpagawas kaniyo nihatag niya sa iyang freedom humanga sila nagdaot na sa syudad. So basin wala siya nakakita sa guba, pero nakakita siya sa resulta. The Bible tells us the Chaldeans, when they came into Jerusalem, sa diya sila nagsulod sa Jerusalem, sila nagkuha sa bagong bata, gikan sa arms sa ilang mama. And they took those little babies and they ran up to the top of the wall, dito sa babaw, sa taas, sa babaw, sa patio, and they took those little babies and threw them off the walls, and they splattered on the rocks below. Sigurado si Jeremiah nakikita niya ang mga bata dito sa mga bato. Yan mga lawas na buwak dito sa mga bato. Si Jeremiah nakikita sa syudad sa Jerusalem na nasunog. The walls broken down and completely destroyed. The temple gone. The palace gone. Everything destroyed and burned. People slaughtered and murdered by the thousands, and daghan jud hidala ng mga binihag nato sa Babylon. He saw it. And we call him the weeping prophet. Ang nagahilak na propeta. We think of Jeremiah as the weeping prophet. But the truth is, almost all men of God are men of tears. Halos tanan, tinuod men of God, ang mga maguwali na mawalis pulong sa Diyos, ay daghang luha. It seems to be a part of our calling. Kanapil ang paghilak nagapil sa pagtawag sa Diyos sa among kinabuhi. The truth is, men of God probably weep more than any other single group of men in the world. Ang story kung kabayan sa maguwali, kabayan sa mga pastor, murag sila naghila, labaw sa bisan kung sang laing grupo sa lalaki. I'm talking about men here. I understand women sometimes cry more than men. That's natural, that's not wrong. But real men of God weep. Ang tinuod lalaki, tao sa Diyos, maghilak. Karong bunta, ganang kumusto rin yung kabayan sa raso ng mga maguwali, maghihilak. Why do men of God weep? Nagwali ko 2017, February 2016. February 2016, nagwali ko sa Christian school dito sa Michigan.
Huwag na pipila ka mga katanong lalaki niya ng eskwela na we'd say they're very, very hard. Huwag silang astig kayo sila. Christian school sila, pero they act like they're really tough. You know what I'm talking about? Kahit I use the word astig. They think they're astig. And one day I was preaching and I said something about men crying. Ugnay, katanong lalaki, naglingkod dere. 12th grade siya, right in front of me. And he said, of course English, he said, real men don't cry. Ang tinod mga lalaki, dili maghilak. I looked at him and I said, 2 words. Jesus wept. Si Jesus naghilak. Huwag siya nagtubag na ko. Pero, dili, public na. That was in secret. I said, no. Because the Bible says, ang tanan Jews nga nagbantay, nakakita siyang mga luha o nagsulti, oh, how he loved him. Dahil ko ang bumo niya, how did they know his love was great? Because he had tears. Real men cry because real men love. Ang lalaki nga walay gugma. Ang lalaki nga walay luha. Walay tinod gugma. Kung nga kay gugma, masakit ka para sa mga tao kung maghimo sila sa buwang ng mga desisyon. Masakit ka para sa uban diha sa ilang panahon sa kasakit kung maghila ka tungod sa imong gugma. Real men aren't afraid to cry. It's a weak, cowardly man who says real men don't cry. Talawan siya, nahadlok siya nga ang laing tao hunahuna nga luya siya. But you listen to me, the greatest weakness is allowing other people's opinion to control your life. Maluya, yun ka kung ikaw mo tubo ang hunahuna sa uban na mag-control sa imong mga decision. Real men cry because real men love. And you can't love without hurting for people. Dili ka pwede mahigugma o walay sakit. Today I want to talk to you why the preacher weeps. Nga naman ang magwali, maghilak. Look at our text if you would. Jeremiah chapter 13 verse 15. Jeremiah chapter 13 verse 15. Kung nasa, amen? Hear ye and give ear. Be not proud, for the Lord hath spoken. Paminaw ka mo o patalinghog. Kasi ito yung patalinghog. Does it mean this? Patalinghog means bend the ear down, paminaw. Here we see the heart's cry of every true man of God. Something yung heart's cry. What is heart's cry? Diabaw sa kasing-kasing? Dili klaro. Ang tinguha, we say tinguha sa kasing-kasing. Pero makikita ta diri sa tinguha sa kasing-kasing sa tanan tinuod man of God. What does the man of God say? Listen. Paminaw. Listen. Listen to me. Magsulat ko mutawan kanimo. Paminaw, palihog. That's what a man of God says. Nagsulat ko mutawan nimo mohimo sa bayang vision. Nagsulat ko mutawan nimo muli kay sa kasakit nga dali masukol. Diya sa imong umaabot. You listen to me, you young people. You think you know it all. You don't understand pain yet. Oh, Pastor Mike, nakoy daghang sakit. Padayon diya sa sala. Then you'll really learn pain. I'm 37 years old. I'm not sure I can call myself a young preacher anymore. I came here 4 years ago. I felt young, and then all my hair fell out. I don't feel young anymore. But I've seen pain. Nakikita ko sa resulta sa maod ng mga decision. Nakikita ko sa mga resulta sa pagbiyag, sa pagsalikway sa Diyos, sa pagbalik sa kalibutan.
And the man of God stands up and says, listen to me. Please, paminaw na ko! Nagsulay ko mo tawag kanimo! Hindi ko magsulay mag-control sa imong kinuhin. Magsulay ko mo tawag nimo! Paminaw! Paminaw! That's the heart's cry of a preacher. May I remind you, the Bible says in Proverbs chapter 1 verse 5, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. Ang uska maalaamong nga tao maminaw, ug motubo ang nakatunhan, ug ang uska tao nga masinaboton, makakapot ngadto sa maalamon nga mga tambag. It is the wise man who recognizes his need for more wisdom. Ako nagtulog niya sa Sunday School ganiyang, ang maalamong na tao, nakasabot, na kinahanglan siya, he needs more wisdom. I still don't say more wisdom. I need to learn that phrase. Somebody teach me that someday, please. He needs more wisdom. The wiser you are, the more you realize how much wisdom you lack. Kung mas maalamon ka, makasabot ka, kulang kyura kung kaalam. It is the fool who says, I don't need anyone to tell me what to do. I know what's best for my life. Kana ang buwangon. Di ko kinahanglan si Bisan King sa mong sugot-sugot ka na ko, kagulo ko unsang maayo para sa akong kinabuhi. The Bible says you're a fool. The Bible says, listen to this verse, Proverbs 28:26. He that trusteth in his own heart is a fool. Siya na nagasalig, diha sa iyang gawliw nga kasing-kasing, usa ka buwong. Pastor Mike, polite ang pulong buwong. You tell God that. He put it in the Bible, not me. It's the fool who says, I don't need somebody to tell me. I don't need the pastor. I don't need the Bible. Di ko kinala sa simbahan. Jeremiah begins by saying, listen, palihog, paminaw na ako. Nagsulay ko mo tawag ni, magsulay ko mo tawag ninyo, maglikay sa dahil kung kasakit sa umaabot. Look at verse 15, pag-usap. Hear ye, and give ear, be not proud, for the Lord has spoken. Ayaw, pagpagarbo, kayang Ginoo, misulti. Let me tell you this morning why people don't want to listen to the man of God, why people don't want to listen to the Word of God. One word. P-R-I-D-E. Pride. Garbo. Di ko kinang sa tabang. Okay, di ko nakasabot ko. Kabalo ko sa mayong decision. Sure you do. Sure you do. You don't need God's help, do you? Pag-ihimo ka sa mayong decision, ang katapusan sa imong kinabuhi, nindot yun. Because you know what's best. Pride. Ako ra. Unya lang mag-turn up. Obadiah 1:3. Paminat ninik na verse. I don't want you to turn because some of you it'll take you 30 minutes to find Obadiah. Obadiah chapter 1 verse 3. Paminat ni. There's only one chapter in Obadiah. God is speaking to the children of Edom. Ngayon mo ang children of Edom, kaliwa ni Esau, igsoon ni Jacob. Edom. Yes, I got that right. My mind's playing tricks on me for just a second there. The pride of thine heart hath deceived thee. Ang garbo sa imong kasing-kasing milimbong kanimo. Nagwali ko pipila kasi mana nilabay. Preach a sermon by this title. Pride makes you stupid. Tinuod jud. Ang garbo maghimo nimo nga usa ka buwang. Pride makes you dumb. Why? Because pride makes you think you're smart. Tungod sa garbo, hunahuna ka nga bright kaayo. Dayon ni ka maghimo sa imong kauliang mga desisyon. Dayon masuko ka, nga naman maot ang resulta kasi tungod buwang ang desisyon. Pride deceives you and makes you think you're smart. It is pride that makes you think you don't need God's help.
Ang garbo, mga oras, ang ikaw hunuhunan nga kinahanglan ka sa tabang sa Diyos. Ang garbo, mga oras, nga ikaw naghunuhunan. Kaya na ako ang kinuwi, makapanabanan ko. Di ko kinahanglan sa tambak sa peso, di ko kinahanglan magbasa sa Biblia, di ko kinahanglan makayin yung Facebook sa simbahan, di ko kinahanglan magkakon, gikan sa Sunday school, gikan sa mga teachers. Okay na ko, kanang garbo! It's deceived you. Hilimbongan ka, kana? Hilimbongan? Hilimbongan ka sa mong kaulang garbo. It is pride that makes you think you don't need church. It is pride that makes you think you don't need the preaching of the Word of God. Tungkol sa garbo, ang tao maghunuhan, di ko kinahanglan sa pagwali sa pulong sa Diyos. But people say, oh, Pastor Mike, I know, kabalo ko kinahanglan ko sa pulong sa Diyos. Nga naman dali ka magsimba. If you know you need the preaching of the Word of God, why aren't you faithful to church? I'll tell you why, because you don't really believe you need it, because your pride, and your pride has deceived you. That's why it's so hard to get people to come to church in the peak time. Daghang garbo. Grabe kayong garbo. Dali di kinahanglan sa Diyos, kinahanglan niya kwarta. So mag-work, pero dali kinahanglan sa simbahan. Day off sa Domingo, mag-relax lang ko. Kinahanglan ko, usga ka lang, mag-relax. You know what they're saying? I need money more than I need God. Pride makes you stupid. Watch now. It is pride that makes you think you're smart enough to have an uyab relationship without getting good advice. Ang garbo, ang graf, mga batang, mag-start sa uyab relasyon, o dali mga sa tambang, ibig sang gikan, kung huno na ka, na ikaw kabalo sa tanan. It's pride that makes you think you don't need help in choosing your future spouse. Ang garbo, mga graf, na ikaw naghuno na, ako makapili, kapag kung unsang saktong klase sa tao para na ako, really? That's why you have 14 different uyabs, because you know what's best. Come on now. Well, here's a teenage girl. I found the perfect one for me. You thought that last time. Diba? And the time before. And the time before. And the time before. Pila ka mo, mag-ihap ta. Some of you girls have had 10 boyfriends and you haven't figured it out yet. Ang uyab, dali mo hatag ni mo kalipay. Ang relasyon ng ubang ni Kristo, ang hatag ni mo sa kalipay. It's pride that makes you think you can play with sin and not receive the consequences. Every proud, foolish person thinks, kung ang laing tao makasala, na ay maot na resulta para nila, pero ako break kayo, makalikay ko sa mga resulta. Pride. Pride. It is pride that makes a man think he can choose to be a woman, or a woman thinks she can choose to be a man. Pride. It is pride that says, I don't care what the preacher says, I will do what I want. Garbo. Ang imong garbo, naglimbong kanimo. You've been deceived. O kuno na ka, haya na ko ang kinabuhi. You don't know anything about life. And here's the great danger. I preach like this and all the adults think, yes sir, amen, Pastor Mike. You tell the young people. I'm telling the adults too. We get a little bit older and we start getting proud then, don't we? It's funny. There's young pride and then there's older pride. But it's both pride. You need the Bible just as much as the young people do. Come on, mga hantong. Kinahanglan ka sa pulong sa Diyos sa mga batanon. Pride says, I don't care what the preacher says. I can do whatever I want. That's why Jeremiah said, listen, don't be proud. Paminaw. God has spoken. You need to know what he said. Look at verse 17. Jeremiah chapter 13, verse 17. Jeremiah chapter 13, verse 17. Kung nanas, amen? But if you will not hear it, my soul shall weep in secret places for your pride, and mine eyes shall weep sore and run down with tears
because the Lord's flock is carried away captive. Apan kun kamu dili maminaw niini, ang akong kalag mo hilak diha sa sikretong mga dapit. Tungod sa inyong garbo, ug ang akong mata mo hilak sa hilabihan ug mo agas uban ang mga luha. Tungod ka ang panon sa Ginoong gidala palayo na pinihag. Someone might say, Pastor Mike, what if we don't listen? Okay, Pastor Mike, ikaw nag-warn, ikaw nag-wali, ikaw nag-sulti, ayaw, maghimo niya, paminaw na ko. What if we decide not to listen, Pastor Mike? We can do whatever we want. Pastor Mike, magahimo ko, bisan unsa na, di gusto na ko, itinguan na ko. And let's stop right here and say that is 100% true. You're right. You young people, look at your pastor. It is true. You can do anything you want. You can make your own decisions because it's your life. And I can't stop you. If you want to go get a new job, I can't stop you. And I'm not going to try. I'm going to preach, I'm going to warn, but I'm not going to go to your house and try to stop you. You have a free will. Sa Messiah, kinabubuton. Free will meaning ikaw makahimo sa imong mga decision. Dili ka gipugos nga maminaw sa mga warnings sa man of God. You can go out and do whatever you want. You can walk out of church today and say, "Did you come balik sa simbahan dito? Ako magpadayon sa akong kinabuhi." And you can do that. You have that power. Nakagahom sa paghimo sa imong kaugalingong mga decision. Listen now. You get, are you listening? I want to teach you something right here, very important. You get to control your own decisions, but listen to me. You don't get to control the results of your decisions. Makakontrola ka sa imong mga decision, pero dili ka makakontrola sa resulta. The power of your will ends at the decision. The results are completely out of your control. Are you listening to me this morning, Christians? A lot of people have this strange idea. Well, makakontrol ako sa akong decision. Tumurag, makakontrol ako sa resulta po. Sayop mangga. Huwag kay gahong diya sa resulta. Kana, decision na. That's already determined by God. There are laws of God's order, and if you break those laws, you will receive the consequences. You listen to me. Maka-decision ka na magsaka sa building o mag-ambak na. You can make that decision. But after you decide to jump, dili ka maka-decision na maglupad. Once you jump, it's out of your control. Karon na resulta sa decision. Ikaw na decision, karon na resulta. If you have a grenade, kung mo tang-tang ka sa pin, you drop the grenade, you've made your decision. Karon dali na ka makakontrola, mabutot na jud. And I'm afraid some of you young people are going to walk out of here and say, I don't care what the pastor says, I'll be okay. And your life's going to get blown up. I'm saying, you have a free will. Makahimo ka sa imong kaugalingong decision. Ug ako dili makapugong kanimo. Ako magawali, ako magapasidaan, ako magasulay, magpakita nimo sa kamatuoran, pero dili ko makapugong nimo. So Pastor Mike, if you can't stop us, what are you going to do? Kung wa kay gahom sa pagpugong nato sa imong buhaton, I'm going to do the same thing. Jeremiah did. Jeremiah said, but if you will not hear it, my soul shall weep in secret places. Hapan kung kamo dali paminaw niini ang akong kalag mo hila diha sa sikretong mga dapit. So Pastor Mike, kung dali ni maminaw sa imong buhaton, I'll cry. Maghila ko.
Mata ko sa dapit, ako raisa. Kasi na si Ma'am Ruth doon, pero ako raisa. And I'll cry. Really, Pastor Mike? That's, kana imong buhaton, maghilak ka? Really? That's all? Yep. That's what I'll do. New Year's Eve. 12:45 in the morning, nagadoon ko, member, mga Batanos, ang kunay Batanos, ang simbahan, naging sa buwang decision. I couldn't sleep. Ako nakabalik sa higdana. Naglingkod ako dito sa sala, sa living room, naghila ako. Hindi ko makakontrola niya. So I cried. Pastor Mike, why are you going to cry? Pastor Mike, kung galit ni mamina, kung mabalik ni sa kalibutan, kung kami magsubay sa among kaugalingon huna-huna, if we do our own thing, if we walk away from God, naman ikaw maghila. Would you look with me at the text for a second? Look with me at the text verse 16. Give glory to the Lord your God before He caused darkness, and before your feet stumble upon the dark mountains. And while ye look for light, He turn it into the shadow of death, and make it gross darkness. But if you will not hear it, my soul shall weep in secret places for your pride, and mine eyes shall weep sore and run down with tears, because the Lord's flock is carried away captive. Isaiah. Paghatag o himaya nga sa Ginoo nga inyong Diyos, sa dali pa siya o pahinabo sa kangit-ngit, o sa dali pa ang inyong diil mapandol nga na sa ngit-ngit nga kabukiran, o sa tagkamo nangita alang sa kahayag, siya mo sob ni ini nga to sa landong sa kamatayon, o mahimo ni ini nga mabagang kangit-ngit. Apan kung kamo dali paminaw ni ini ang akong kalag mo hilak diha sa sikreto mga dapit tungod sa inyong garbo, ug ang akong mata mo hilak sa hilabihan, ug mo agas ubang mga luha tungod ka ang panon sa Ginoo gidala palayo na binihag. Si Pastor Mike nga naman, ikaw maghilak. Ano naman ang man of God mo hilak kung tao dali paminaw? I'll tell you why. Because when you don't listen and you walk away, magbiyak ka sa plano sa Diyos para sa imong kinabuhi. I know where you're going. Kabalo ko, asa ka padulong o paingon. Kabalo ko sa natin ko sa tumoy ni Alandaran. I'm not talking about heaven and hell this morning. Wala ko nagasulit kamayan sa langit impyerno. Galit na maluwas mo sunod ta sa Ginoo, maluwas ta tungo sa itong pagtulya ni Kristo. Not talking about salvation. I'm talking about here on this earth. I see two results here. Duwa karas si Chairman nagsulod di ako mohilak. He said, I know where you're going. He said, dito sa tumoy sa imong dalan ay duwa ka butang. Kangit-ngit o pagkabihag. Kangit-ngit o pagkabinihag. You go ahead. You go ahead. Padayon na lang. Pagbaliwala ka na ako. Pagbaliwala sa ako ma-warning. Kabayan sa sala. Padayon sa imong kabaliw huna-huna. Para ako magsulti ni mo karumbutan. Kabalo ko sa sa tungoy. Kangit-ngit o pagkabinihag. You are headed into darkness. Uban ninyo karon. Nagkinuhi ka diya sa kangit-ngit. Your life is sad. Nasubo ka. Naidagang kagukol. O kuno na ka. Kung ako mubiyak sa Ginoo, mas maayo akong umaabot. You're stupid! God is light and Him is no darkness at all. If your life is dark, get closer to Jesus. You're heading towards darkness. Padulong ka sa kangit-ngit. Oh, Pastor Mike, not discouraged when I have problems. I'm sorry you have problems, but if you walk away from God, the problems don't get better. Are you listening to me? Kung ikaw mabiyak sa Ginoo, ang mga problema ni mo dali, ayohon! Nasamot lang. They only get worse. You walk away from God, I know where you're going. You say, Pastor Mike, why do you cry? Kung ikapalo ko sa kapaingon.
Kabalukon sa tumoy dito. I've seen too many people. I've seen the people go down the Uyab Road. Nakikita ko ang mga tao magbiyahe diyan sa dalan sa pagkabayot, pagkauyab. I've seen the people go down the road of alcohol and drugs. Lingaw-lingaw, kahilayan, mga bisyo, I lost the word, sugal. I want to say sagol, I know that's wrong. Sugal. You know what you're going to find when you get down the road? You'll find your life is darker than it's ever been. And you're going to find out that you're a prisoner. Binihag na ka. Let me tell you something. You find where I'm in these notes, and I'll tell you, okay? There we go. Let me teach you something about sin. It's easy to start. It's hard to stop. Sayon kayo mag-start ang sala. Lusod kayo mo stop. Sayon kayo mag-start sa pagsigarilyo. Pero dali, sa mong simbahan, ay mga tao, hangtod karon, faithful member dali, pero naglusot sila sa pagtintaw sa sigarilyo o sahat. Kana na addiction, kuskan, joy. Sayon kayo mag-start mag-inom, lusod kayo mag-stop. Sayon kayo mag-start sa I keep doing it, sugal. Pero lusod kayo maghulong. And I don't care what kind of gambling it is. Kung sabong, cards, mahjong, basketball, spiders, or marbles. Gambling gihapon. Parents, don't let your children gamble. Hayaan mo to imong mga anak magsugal. Hey, hayaan mo to sila magsugal. Bisa, dili kami ng court on marbles lang. Don't let them do that. It's gambling. Sila magsugal sa marbles karon sa umaabot, porta. Marbles, spiders, taxi. If you don't think gambling is addicted, you are very ignorant. Say, Pastor Mike, ako nagsugal usahay. Okay, ako. Okay, I got a challenge for you. Stop. Try to stop. And by the way, the lottery is gambling too. As long as I'm preaching about everything, lottery is, Pastor Mike, it's only 7 pesos. Okay. But it's still gambling. It's not God's, dili ka nang kabubuton sa Diyos para sa pagkuha sa bahandi. God says if you want money, don't try to gamble. Go to work! Pastor Mike, nga naman ikaw maghilak. Kung tao, mupalayo, ikan sa Ginoo. Nga naman ikaw maghilak. Kung tao, magdumilin na maminaw. Because I know where you're going. Nakikita ko sa mga kaminyoong na nabungkat. Nakikita ko sa mga addict. Nagtawag ang ilang anak kung magpapag-control sa ilimno, o droga, or gambling. I know where you're heading when you take the first drink. You listen to me. If you never take the first drink, you'll never be a drunk. Kung dali jud ka magsulay sa first time, dali jud ka mahimong palahubog. Somebody ought to say amen right there. Amen. Say, Pastor Mike, I already had a first drink. Then don't ever have another. It's high time we start warning our kids about the evil of alcohol. I know where you're headed when you smoke that first cigarette. Kamu ko sa kapadulong. Ikaw mo pil sa first game sa cards magsugal. Kamu ko sa kapadulong kung ikaw mo pil first time diyan sa sabong. O Pastor Mike, wag ko nag-apil, nagbantay ra. Pero sa sunod mag-apil jud ka. You won't stand there and just watch forever. Puhon-puhon mo apil ka. You shouldn't even watch. Ako niabot dito sa palaran.
Pila kasing nilabay, ganun sila, nanbuwang sa plaro na dito sa basketball, and you can tell them I said that, I don't care. Anybody who lives his life for the pleasure of watching chickens fight is a really pathetic person. Wala kay katuyuan sa kinabuhi. I'm sorry, you're pathetic. Oh, lingaw. Oh, why don't you get a life? Find something to live for that matters. Go soul winning. Love your family. Ako niya buhat. Ang dagang tao naghula, magandang sila na duwa ka fighting cocks dito. O sila ganahan magbinuwang sa pastor, you know. Pastor Mike, wag kayo manok diya sa mong balay? I said, oh, naman. I said, pero para sa pagkaon ra. Patay na dyan. Hey, listen to me now. I know where you're going when you go to the first cockfight. I'll tell you where you're going. When you start watching cockfights, you're heading towards being a bad husband. You're heading towards hurting your wife, maybe losing your wife. Kapag ko, sa kamato, sa kapadulong, kung ikaw magbaliwala sa pastor, mag-start sa uyab relasyon, padulong ka sa dakong kasakit, pag-usap. Hello? The purpose of a relationship is marriage. Kung dali padulong sa kaminyoon, dali mayroong relasyon. Period. Dali Diyos ng relasyon, kung dali padulong sa kaminyoon. Kapag ko sa kapadulong, kung mag-start ka mag-access sa simbahan, tungkol sobrang busy ka, kapag ko sa kapadulong, kung mag-start ka maminaw sa daotang kalibutan mong music, K-pop, rock and roll, Filipino love songs. Hey guys, kapag ko sa kapadulong, kung mag-start ka magtanaw sa pornography, kapag ko sa kapadulong, kung ang babae mag-start ka magsuot sa panglalaki o ang lalaki mag-start magsuot sa pangbabae, kapag ko sa kapadulong, kung mag-start ka magbantay sa hugang mga shows diya sa TV, kapag ko sa kapadulong, kung mag-start ka mag-flirting diya sa Facebook Messenger sa stranger, wala na ilhan mo, naminyo ka, nag-chat-chat ka sa mga tao, dali mong pana, dali mong asawa, kapag ko sa kapadulong. I'm saying, kapag ko sa kapadulong, kanamura sa mga kumuhila. Wala kong sukot niyo. Ay, kung pagpo ninyo, ganang kung balikan ninyo sa takong kasakit. I know where you're going when you walk away from God. And that's why I weep. But this morning, I'd just like to say this. Are you listening? You don't have to go. Dili ka kinahanglan mo biya sa Ginoo. You can stay right with God, or you can come back to God. Dili ka kinahanglan mo lakaw, balayo gikan sa Ginoo. Dili ka kinahanglan magbiyahe diha sa dalan sa sala. Dili ka kinahanglan magsulay sa tanan kadawatan sa kalibutan. Dili ka kinahanglan mo biya sa simbahan. Makahimok ka sa matarong. Kung nag-start ka, naglakaw, layo gikan sa Ginoo, makatuyo ka, mubalik niya bisan kanusa. In English, we call it do a U-turn. Sa panyo, U-turn, tuyok, di ba? Tuyok. Watch now. Can I ask you a question? Kung kini dali ang kapabuton sa Diyos, amang ka. Dili? 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 Amang ka. Isa na na ka. Paminaw. Makatuyog ka. Nakabalik sa Ginoo. O siya mo dawat ni mo pag-usap. He that cometh unto me I will no wise cast out. That's not just talking about salvation. Siya nga nagaduol ka na ako dili sa bisan unsang paagi mo salikway kaniya. He'll take you back. Please.
Don't go down that road. Come back to God. Get right. Get back to reading your Bible. Get back to prayer. Get back to faithfulness to church. Stop looking at garbage on the internet. Stop listening to worldly music. Do right! I'm saying this morning, kabalo ko sa kapadulong, kumuwi ka sa Ginoo, pero dali ka kinahanglan mo ato. The devil convinces us, oh, naglayo na kagikan sa Ginoo, sa ulahin na, dayon ra, ulahin na. It's never too late. Kung nagginhawa pa ka, wala pa ulahi. Kasi tawag, wala pa ulahi, sa'yo pang grammar. Wala pa ulahi na. Dili pa ulahi. Na pa whatever. Magkwelabo kung sa mga sala, ihimot nimo. Ang Diyos mo pasaylo, madawat nimo balik. Kung ikaw magsulti, Pastor Mike, wala ko sure unsa-un pagbalik ko sa Ginoo. I don't know how to do it. I'm layo na jud ko, layo jud din namin dire. Wa ko kabalo unsa ang kapagado jud kat naidagan kagubol sa akong kinabuhi. Come talk to your pastor. We can work it out. The Bible has the answer for everything. Ang pulong sa Diyos na itubag sa tanan mong problema, tanan mong kagubot, ang solution, ang kasalbaraan na dire. I'm saying today, why does the preacher weep? When people don't listen, ano man ang maguwali mo hila? Nagkablo ko sa kapadulong, pero dali ka kinahanglan mo ato. Why don't you decide today, I'm going to stay close to God, or I'm going to come back to God. I want every head bowed, every eye closed.